Ngi penpau ke jing skongu cibon ayo blay melawan ra ya ke jing kerku na kabenta jongi kum ka Shalom Counseling Center hakabangi layo kum ni ya kaban pentelun ni kikam kibiyedai bat ka jing bha jing miat na kabenta ke imlang kasalang ni penpau ke jing skongu yu blay bakum ka Shalom Counseling Center na du usnam arajar arpo ila pentelun ni kikam ban yarap ikini kikena yu bangop agini kijingdi tingi aingu yu blay agini kisangkali kisnam kiba mangi gilayo man pentelun gilayo pat si gini kawai kalat nakabenta bangin sumarhi ya kini kikena ya aingu yu blay bona nang kerku ika kam ka jongi tadai nama kani ka jing sngongu yu blay agani ka por ngi wer ngi khot lang ya phi ki parlok be baro ki bedon hakani ka po nadu kinong syarai jong ka balang nadu kinong yalam jong ka sinong bat kumju ru nadu kiseng balang kiba layawan ya ka bandia don ringkat bat ngi hangne nakaliang jonga ngapen pau ka jing kublay ya phi baro bau blay unang kerku unang yarap kamtam ru nakabenta jong phi ba penang la ya ka ban yarap yalap lem aku bidai bat kani ka benta ka bamangingi don ya kani ka jaka ban sumar ya kini ki parlok kiba ngop akini ki jingdi ti nga ai ka jing kublay ya phi baro de ka kerteng ka jong trai bat unong penim jongi uji sukres ti hakani ka por ngin pleno ya kani ka di addiction center jongi ti nga kerpat i chief guest jongi balong i Reverend WK Hujan ba iskau bha ban wan cek kaman bat ngai kerpat ingi lang baro ini yang lang hakani kapor dengan subhawan terpat ini para pastor di subhawan walang sekmat kat kibala le sigi basong kan sadian walang kan sekmat jawaban pleno ya kenika center ketika no paisi naga benta ka buram ka jong play bat naga benta ki ege ki babha ki bulo pen pa ka jing em ka jongi bat kham kerpang e naga benta kinong gelam jong ka Shalom Counseling Center ngidon ha ka di ka por ban sakhi ya ka di ka jing play ka jongi ya ka di ka di addiction center bat ngidwai bu play un kerku balang ba ka di ka center kanong ka jingkar ku ka bakraw ya ki men ki para do ki para Islam ki jongi ki barong ya ka banyo ya ka jingi selok lengba ka di ka counseling center to blay unda kerku yangi bad ha ka kerteng ka jong blay ku pa blay khon bad blay men sim khon gin play ya ka di addiction center bad to ka jingkar ku ka jong o kan long rengkat bad kani ka center hi baro ka way to blayon kerku yagi kerpat ini baginya rumah nok support baro baginya berlompat di program apa di addiction center siya bagi kerja di program baro akan ka nok haisi kumalabu apa program kerpat di wan lambok
Semua mampu dia nak kecil macam play kat kontu tu. Mampu nak kecil tuai nak bentar tapi kapoi. Problem yang kedua, usaha sekolah ini kita jomlei dalam syariat kita, kita har kerja fenomenal terpaksa, pasti kita pola sekolah bahas mencari nampasan kita bekerja, kita hendak mungkin boleh. Ada diberi jangan dibalakat atau kerja jangan, dan penerit jadi berkiwai smart jangan. Lekin paino nak nanti berman jadi, kita dengan semua nak leng, bahkan map terpop jadi, bahkan terkia ikan jadi. Kumta lah dalam ini ru dah terus ulang citaw kemai. Ini ru bareng kita dulu akui ini baru dijalan kita kemai. Ini baru kilom nak beli lapannya sukno ini haladi dan Yesus. Pada bela IT ini yang jumpa tray dan jumpa Yesus. Kata tolong boleh dan penyusup kita pakai aladi hi haupres dalam jauh hati jadi pelak hati walaupun i yang ini yakin kali jadi penyusup boleh nak ketuli dia nak penyusup i pendaman itu buat ia itu ia boleh paji pada dari ia tulis ni baca ini kapal mana pelak ini kita try yang begini ni kapal ini mat boleh kita try situ. Maka buron baru try isolating to try, bami to try jisu, the bamladon katlam, ikut Shalom Counseling Center to try. Everything yo, ini kalat to try, ban play, ini di election center to try jisu. Maka bami tim babak kedua to try jisu kita sakma, bagi occasion kepertai to try. Bagi yo mahat to try jisu. Yang kata ada cikin bang ajam ni di try jisu. Maka kian ajam ni kita punya semua ni kapal di try jisu. Bagi suatu to try tahu badan kami ulang kita buat macam itu teraji itu. Idan kata kejadian kita sekarang kita teraji itu apa misnah ini? Islam kita teraji itu bercakap bahawa nanti kerja begini apa jadi sumar kita teraji. Tang kemet kita teraji kita mensiam kamu tam kita teraji itu. Ya kata jadi sub mekin kita teraji itu. Itu wahai kita teraji kita misnah kita menjalan kalam makan kita program begini. Libat kita sini baru sini kita teraji itu. Dan kalam nanti pastor kita memesan. Bakum jur petrai kita khat komiti jaga balang kita jual rablam ini kita bentar ya bantrai kita kamu dah jauh ni. Bakum jur petrai jisu iwei pat kita balang kita petrai jisu nabi ki jangan komiti kita petrai ya kita bewan petrai jisu ya bandar rablam petrai ya bandar bentalam ya bantrai kita kamu dah jauh ni. Itu wahai petrai kita bandar kalam mati kita syafi dah jauh ni. Ya menang ai kita petrai kita met kita bukan berkiah ya begini Allah mensyafi ya kamu dah jauh ni. Nak kita pos iwei pat kita petrai jisu. Itu wahai petrai kita misnai kita mendarin kalam kita teraji itu. Mereka jingtuai jadi ke Shalom Counseling Center kita teraji ke Shalom Division Center kita teraji itu. Ia berinang lah kita teraji kita teraji sirham kita teraji kamu kacang ni. Pelau ini kita teraji itu diberi perlok yang tu bapanggap siang kita teraji itu. Ia berinlah penera kita di badan kami ini hakijat keding pernah kacang ni. Bagi kita mahat teraji itu sekian part kita teraji. Kaji pemain bohor kacang ni kita teraji itu. Ibai kita teraji kalau misnai ya mendarin kalam kita teraji tentang kita beri bagai jad beri kacang ni kita teraji itu. Misnai kita teraji kalau menkeran lagi dimensi mukodor kita teraji. Ya kita lagi kita teraji bersama bertiga kita teraji itu. Badang dalam hati teraji itu. Kami kita buat hai babanaki
na siya ni Christ isne utray ko mandaran kat ni kapo ni kimhat ni Christ to thamtam ini program to ni ang pendat ni kapo ay kelong na po ka singalam ka jambe kanang utray ba kay kay bang yung pendat kelong nang ta kaburam ka jambe ni Christ sibi ya utray ko ni long dan ma utray ki pop ki laki akan Jesus ni duani pan amen. Kublai jibon lawan lambang istri Victor Tuli bagi nagakin dengan lewat kedua bagi wai lewat terku itu dia hari kepuar meminta kemenggila pembaik ada program dan kot no iba Freddy and Shapong Louis Lobha Banwan Seknat dan ai bagi keren dia Krishbun Chairman, yakni kalat BPI. Ningkong ning syap yang ngas ngoban aingu ublay ubala pelak yangi bangin dan kat lang hang ni. Bat nga pediang subhai pilang baro IWPW banan hani kapor bani simbenta ha ka jingple ka jongi yakni ka Shalom Direction Center. Ka jingkublay ka bakerpang ngas ngo ban ai ya I Chief Guest jongi I Reverend WK Hujan I bela pelaj ya kapor ka jong I hapre ka jimun kam I bela bandon kat lem ban ngi ha ka ban yo ban ple ya ka ni ka Shalom Direction ya ka Shalom Direction Center kumjoru nga ai ka jikublay ya I pastor rangba jong kabalang mauyong I Reverend WP Warjery I nang tade ya I pastor rangba jong kabalang ublay ru I Reverend B Po Sngap I bela pelaj ru kapor ka jong I bandon kat lem ban ngi Blay unang ikor kuipi kajing don jong pi galong sibentai kajing ai mensi mengi bangin ang yach saprang ya kakam kajong blay hak bagi yo ban yarap ini gi mensi ko kodor nang ta kajing kublay ru kalej kajing ai kajing pediang sobhar ngonong kalej sya irang basnong jong ka sarang nong trao ibala ai ini kalat bangin yo ya ban bu ya ka Direction Center hak ka jaka hang ni bat kumju ru yakin nongelam jong seng bhalang I jong ka HYC iba donbok nang tade baki members jong I nang tade iwei ru I nongelam jong seng bhalang jong ka Young Minds iba lambok ibala don kat lembat ngi na kapor ban ai men si mengi ka jingdon jong pi ru ka penpau ya ka jing klik jong pi ya ka bangin yo ya ka ban yarap ya kini men sim ko kodor ba ngila pat bon ra ka jing bhajing miat ha ka ni ka emlang ka salang ka jongi nang taru ya pilang baro kinong song jong ni ka sarang nong trao ki bala ya judon kat lem ki por baro bat ngi ublay nang kerku piru baro bat kumjuru ya pigi baro ki parok jongi ki baju ya kersan yangi nang kapor ha ka bangin yo ban pentelun bat pendap ya kan ka jing tei ya kan ka Shalom Direction Center ublay unang daun kat lem bat pihak ki por baro kani ka Shalom Direction Center kam dai tang ka building ka PE kum ni andai ka deru ka jaka ani ta ka Shalom ka ba nginyo ban ai kata ka jingkerman pat sa sisin ya kita ki permensim kibla do jingkerman ka jing ka jongki kibla kutlat kulunti kumba mangaru ari way na preng jongki bat kumju pilai I babok mentanru ibla depan polis dang badwai mentanru itu di way bau blay ulah pelaj yang abri I bat kumju wat I dong sengru iba penjenai blay ulah pelaj yang I da kajing snai da kajing ai ka jong u bat da kajing don kat ka jong u ulah ai hengi ya kata ka mensim bangin don kata ka jing trang ban yarap le migin mensim bakodor kenang bakenyo ban tip kumnu ban laj namar ki bon hi bangi I ki ong na ban sa rehab mentoy ra
Balik ki ong kumta. Wat na pring kilong kumilong kupar ki don kata ka jimun. Andai nyo tu ipi kamdai kumta. Haba pi palet na kali su ai nuksa, haba pi bu ka karkhana, lada utunong sina tip kum nuban sina, tu kali kanung bahai lan nuru. Handai haba utip kum nuban sina ba tu kali kan bahai. Takadaw ka rehab sam takadai ka way ka bang idon kam ha bangangin ya pledging mut kum ka imlang salang ban punwara pat ya kita ki mensim kodol ki bladu jengkan mana maki kinumla da ka bor ladi nganyana kinumla da ka bor ladi wat ngau bayang hang niru ngam simlala da ka bor ladi dei lingba ka jing kersang ka jing rap jongnur jongnu bar ka jing don hapo ki rehab center da ka jing kujing mut ka jongi bar ka jing rap ka jongki ni sala ni salong kum ni tena takadaw ngaya wer ya ki para mensim ki bakodor ya pigi para bay nong kersan jongi ba pinya ai long ketika diang ba pinya ai mensim ngi bangin laban betulun ni kam kana magini mensim bakodor kinyo si syai kajing pelat nama kajing pelat kadai da ka but da ka bor ka jongi ubreu pitem ni am redei tang da ka kerteng ka jong Jesus Christ amen tangi ni kintin hi sai sin nga pediang subhalang epi baro ka jing don ka jong pi ka ni ka por kala ai mensim sikadai e ingi ublai unang kerku ublai ni rap nam ta ka buram ngo amen. Di nomor apa Mbak Fredi la kreat du ko be ko kam ha kata kalau ni try jaka nimla kian dapat tahu kublai na ka jomni nimla ais no hai ni ngi jaka aka bagu dio mantai ya kali kadi addiction center jomni hang dia ka jaka jomni ublai unang kerku ye fi kom watla ngambil iya pi hani pagi ngene kani ka kubur ka tempon syafi bau play unang kerku unang long rika pati bila yarap yani omdei ba yarap tang yani ibadan hakani ka santa dari bila yarap do ya kami ba ka cek pendriyo ka jawi ya ka ba mangingin yo kan nakabenta ba ni kersan ya gini parlok ki ba sakte sakko lagi di bor jom judi bagi extend balemba kejirap kejersam kejopi bangsa abang ayah kena kejakan kalau nom sisa kejekerku ru naga benda kahima kejoplay namla krem da ay kejoplay kabakar pangru yigi nom sarai juga balang barohi nadu ki teman pesan di dekat komiti balang bak kam kerpangru naga benda kena kapor i pastor Daniel ibelai dan ringkat bagi harga ni kapur nah ke cukup lei kum ju yo filan dekat kerteng ke jauh terang jadi Jesus Christ di harga ni kapur ki parlok bayi siapa i chief guest ni insai dekat jingkren jami nasukwa mampen pau kan dia harga ni kapur kalong ba naslong sibun yo blay bola kerku ya kacingem kajanga om tang yang amarway himre la pendimru ya kayim janga kumbai ba Fredi ladap pangetu sekma ba mde tamaki ki balayo ma di kajing pelai du na kajing sakte amrau di bor na jindi himre mangaru galalong way balaya dingba na kali ngakan mau idi por ki balale nadu usnam arajar sau tertel bat nadu itu kisdam kiba nganglas dan bandlong uwei na kita kinong terkrumar snong terkrumar hal ngalalong uwei ku ubalayat bawa snong ru kibabuan kitieng hayana kaki digibor kiba bensua namar bagasin klab ha snong tadai namar kata wak ki para snong para tau ki para marjan ru kenju slow tenat ya ibabuan diisi ibabuan dibentiu degi ienga isai dongru kabuan Andrei kabangas nogo pak menta lemba kajimpai kaji kesan kajmasuk blay lemba kajimduai kajimei lemba kajimduai ilok jonga bak lemba kajim IT ukuan jangan seblay kajimduai
Kajien jong asituli ke tarai banwarna ya kani kawai ka mensir jika jintun nilai kadu Jesus Christ. Ada semua syukur ya kajien kesel jonga. Ngamla dan dokter pau kajin kublai ya kajien jonga. Kabla kerja ni ngapan tolong kublai syukur bai, kublai syukur ba, kublai syukur berikut kuat jonga. De kani kebentar kawan nganga ko aban bentau syafi ki paru biye iwedan ngani kapor kani ke benta ka ba ngadai bani thu syafi ba ngadon kam ya kaban don ya kani kejaka banginyo bani selok ya kini parlok namar mangang layak timbai ki baro ba demba ka jing selok demba ka jing arab lem jadi ki parlok jangan idan we di parlok jangai badan handi sebab lain idan we ji bahabat ni awat ni jika syakri lala kajau andrai akan mau di Islam di badan IT dari beli bala ya rap yang bala kersyam yang bandra ya kejilong mensir jangan bak hadu kumni ke bangayat mentang along bangasno bangai kublai kerpang na kabenta jong hiru boleh mang iPhone ini, boleh mang kerkui. Di perlok di pemiawan negeri Kepor. Aku akan orang yang tinggi dalam kami kan ni. Kadi addiction center lah ni. Kata jaka man ai. Ia kerja pelajur. Kerja selok man pelajur. Nak ini tinggi. Nama boleh kerja sisa. Kalau kerja kata mantra kerku. Ia kerja mesir. Kiba buat lagi perlok jangan kiba lalai. Lagi tinggi. Dari lembah kebijakan. Nyiru abang iseng ya kani, abang isna ya kani gede, abang iperlong, suami kong ya ke counseling center. Ngidawat beniak ha, ngidati jeliu ha, atu kalau meleer kepada yang di bandar. Bak nislomo yung day, lembah kini, kijiwat beniak kijami, kibamangi, dari lembah jami, kibalama yang ini baru, ngiriman sedang ya kani. Badai namar kata baru kibayadon handi kidai kibalayo ama ya kejingkerku gedau dai kiwi terai lambak ni handi tadai namar kata nim semon rak di kibreu ge temai lan di kibreu ge bampak ma hakini kejingdi ndai kibayadon bak ni handi kidai kibala experience kibala tipha safang drugs safang gakia bak kumno bangen ai kejing hikai na kabenta jongki badai namar kata kani kani kabenta kabamanga ngakwa kani tuo batun pau sepi bangakwa man ketu yifiru ki parlok bafse ngobha man ra ikli ka kubur sekiwei pat ki parlok jompi bane tu seki sepang kani addiction center jom ka Shalom Counseling Center jami kabadran hangni po sarang bangangay bakani kano ka jingkerku nakabenta jompi ngayon iya kerja nanti isi ke pemerintah kita buat lagi login jami ngidam hapren di rumah ketang ngidam hapren di kursus lain di diskusi kemudian tanggung tangan hendrai kadon ruk ke jingsong sier hakem langsa alang jami badai namar kata ngaku wei kubala yo ma nakani ke jing pelaju ngayon i bakat don kam bangan mit syakmat nagabenta ban kersyam lem di parlok di Bangkok hari ini kejindi. Di nama kata nama jaga kepor. Kali kejindi tempau kecengah pening joki. Di parlong lagi baro apa pilih nani skobha manrak kubor lem. Aku berdiri bat nani. Di addiction center jengi kawan aji arab lagu ini di parlong. Di ngadon sibur di kemana ngakuat bangkeren nomor kepor kamsha. Mengenai ingin saya mi sekamat nani. Yang haki serok sekian, haki senang di tahu, nak kebentar di program jom Shalom Counseling Center jeni bagi tolong dari syakmat, aku bidai bagi awareness program, bagi babon di program ini saya kum ke Shalom di Addiction Center, dia kali kapur, ngai ke jika play sisi yang baru kerpang nak kebentar chief guest jeni di pastor WQ jeni. Abang alafon yang iru tegaman siam jadi semoga ila penyang ya kali kajin khot jengi
ba inlong kumukong sang hakanigasni ban kuli yakani kati addiction center joni Pastor Kublai Shibot nakaliang joni ke Shalom Counseling Center ina smokeman ni smokrong du kata-kata ya kajuna kloy ban pamai kuar kenang kejong pia kami dai bak kani kapor penyetan nang bakni situar hangni nagabentan ni kapuka